Allinllachu, sumaqllachu turichakuna ñañachaykuna. Napaykamuykiku kuskapi llank'aq runakuna. Kunanmi willasaykiku huk willakuyta. Kay willakuypa sutinmi mana kasukuq chitachamanta. Kay willakuypiqa rikurin mamuwiqa, huk chitacha, huk atuqcha, hinaspapas huk llantakuq runa. Kay willakuyqa kaynatan qallarin. Huk punchawsi mamuwiqa nisqa chitankunata. Yaw chitakuna, yanqataq, hahakunaman, urhukunaman riwaqchik. Aman karumanqa rinkichikchu. Atuqpas chaykunapiqa kanmanmi, nispa. Huk chitachaqa, mana kasukuspas, pasakusqa urhukunata, hahakunata purikuq. Yanqan mamayqa niwan. Payqa mana munanchu pukllakunayta, purikunayta. Uñallaraqmi kanki, nispa. Chaynapis tuparqusqa atuqwan. Hinaptinsi atuqqa nisqa. Yaw, chitacha, imatataq rurachkanki. Chitaqa nisqa, kutichikusqa. Mana mamayta kasukuspaymi pukllakuq pasakabuni. Wakin chita masiykunaqa mamaywanmi kachka. Atuqñataqsi nisqa, allinmi mana kasukusqaykiqa. Ñuqapas kimsa punchawña mana mikusqa purichikani. Chitachaqa mana kasukuspas pawastin pukllakusqa. Hinaptinsi atuqqa chitachataqa mikuqña suykusqa. Chaynallapis huk llantakuq runa rikurirqamusqa. Atuqtaqa rumiwansi chamqarusqa umapi wañunankama. Chitachaqa mancharisqas asuykurusqa llantakuq runaman. Allinchu mana kasukuy? Si quieres aprender quechua desde cero, te invitamos a formar parte de nuestro grupo básico 1, en el horario de los martes, jueves y sábados de 7 a 9. Iniciamos este martes 19 de mayo. Tupanachikama.